when you fall, you rise again. Mentally, you move and come. Almost there, why me feel one pause in life. It's all about the journey. The journey. The journey. And Chankoma baby bia will be a ha Adom TV. Na ye damas na watch bia moji Brits nasi na ye twetwen komo e wo de Jenny so. Na watching so ye to aso e wo de Jenny so na e ye strong kokra. Season 10 die ma kwa de mo akwa kodu Bono East na ye ne mpanyifo e ba betwetwen komo e wo ha sei. Nti se waji Brits nasi. Na relax wo ho because interview no e be ye nice pa na menim se e be wie na wo so afa mu aba wo de e bo bra. Ansa na ye de dwumade ne be hya ase no ma me na abo for masina na watch bia bitimi di dwumade ebrew ewo Adom TV e time herbal mixture o si malaria de wajo any time na wanom time awie no na the givers clean care asiesie fie amafie aye kama enye no nkwa nya dua herbal mixture for say yawe bia wonya na dua ebeboa ma bibia aye kama empanyifo e na so masin all the way from Bono East e the ebrew enemy guest no e your panyin pa aye friend no Mr. Prosper, CEO for Abosma Cooperative Credit Union, and I yen ne ba betwetwen komo. Ye twa ye ho akogin krato ye ba ye beda na di enkobevia. Ya call akogin krato aba aha eye Adom TV so na me carry se o hwede Jenny. And ye ne panyin pa Mr. Prosper and e ba betwetwen enkomo. Daddy akwaba. Ye mo Abena. Bibia boko. Me ho ye pa na mo so e. Nyame adumo ne de. Ya boatwa mo Bono East. Ya de Jenny eni mpanyifo ba betwetwen komo na yenso a nkora na yesusu no yatimi afamu aba na abrabo no ayeyi amaye yaka se Mr. Prosper kra mpacho ye hwan yo meda wase Abena meda wase se wa mamkwanyan e wa Adom TV so tifo nyina so meda wase se mamkwanyan se me no bedi nkomo frame Prosper afobu me free forukrum nti me forukrum de hye me ma me na ye forukrum jase hema okay event chimai konwa saso so okay okay nti e hwa na wo start school abrabo no wo start na net sen fa ye famu kakra yeah forukrum hwa na me free hwa na me start school me call school or forukrum SDA JSS me wie ye na me to aso o tamale me call secondary school na me ma me se opesa me kambrofo pa enti me ko to school so tamale enti me free tamale no me sign be to aso me be ye adwuma okay me ti me yura Abosman ko tra adwuma no 1996 yeah 1st April 1996 wow and menya adwuma o Abosman ko Cooperative Credit Union okay na Abosman ko Cooperative Credit Union no adwuma ko bi a Holy Family Hospital Techimai Holy Family Hospital na ye Roman for hospital kese a abrofo no be 1955 okay enti dru ho na mo credit union bi wo ho a na mo de boabo mo workers enti sad bre no na adru se omunya obi a wo ye permanent worker oho na me call interview after secondary school na me call interview a metim de nya kwanya kwaye adwuma o Abosman Cooperative Credit Union na sisi ya me no mo di nkomoyi metimi aka se my adwuma ho be 26 years ni na at the time na me nya appointment ho no na credit union total membership about 218 wow sisi ya me no mo edi nkomoyi me be so mo yetim aye adwuma yekita members and as customers over 45,000 okay da nti tama omofa wa nti na chese okọ secondary school ntimi anko university na ye fa wadwuma no no to school ne so school de mako kakra okay me ye adwuma no amu me jaye na me kotoa so wo Sonyan Polytechnic okay sa mre na sa higher national diploma aba no HND nti me kotoa so na me wie school 2000 nti from there na omoye me manager. So time me started na me bookkeeper because we secondary school there and we were the second batch of the SSS. And from there na me called twice Sonyan Polytechnic. From Sonyan Polytechnic no me buy mbe ye adwuma mo ye manager no hona Abosman ko tre no progress no start here. From there and so me ko twice University of Cape Coast. Okay. Ekoye Bachelor of Commerce and I find a BCom. Okay. And from there
manja no hwa me sign kotoa so University of Cape Coast hwa a masters in business administration. Okay. Okay. From there no so no they say me a member of Chartered Institute of Credit Management Ghana. Okay. Anti school no kakra ya kono no. Okay. But aside this one, this is the academic qualification. Aside this, I other courses be brave. Okay. And as you see, I make say, we are singing a credit union association. We are singing a. I am a member. I'm one of the facilitators. Okay. Me ko we are si baby. Me ko South Africa. Me ko Kenya. Me ko UK. Nyameboa next month kra me ko US. Okay. For facilitation. For cooperative. Inti me friend me this is me international cooperative development educator ho. We are singing me facilitate the workshop around the world. Okay. You know about cooperative in general. Okay. Inti Marco Germany, Marco Italy, Marco UK. I've traveled to so many parts of the world. To Ejuma we are. She be ba wabusnyoma. Time be na worry. As opese wo bobre time be na worry. Abrabono anye easy. Sabi obi a me free akura city say for krom. Me papa e free Ghana na me nko P1. Okay. Kwala num me mama was now a daycare attendant. Okay. Na it means say utum say for krom even nekra no say oko for krom the only akrachi djuma e for krom a teacher. Okay. Na o hwe that time ti me start e doye na me gina P4. Okay, we no me start ye kuya na me gina P4. Yeah, okay. That na me de mensa mienu na me kita second na me de ado. Wow. Enti me drew P6 de na ya hia se di noboa. Sa mre no na that me ko school Manchester school atadeda. Wow. Manchester school atadeda. O hwe ye be ko JSS na mo kan say that na Rollins e di JSS concept na ba na say JSS na mo ko no de. Sa wa wan school atade no enya de ombe mo akobi. Enti me na me doye etwa bro edi ansa na me kwa koto JSS. Na JSS na me koye no atade ba kon singlet ba kon mpaboa ba kon na me de ko 3 years no we school. Wow. Na enye easy. Mathematical set kra no is okoba day. Ade bia obeye bia no is okoba day. You say me ma me single mother na ohwe nkwala num. Nti ne nyina eventually kogu ye nana so. Okay. Me nana say dey we delete nana abrewa ye nsia. Okay. Nyina na ekogu ne so na kuadwuma ya ne kura ko forukro ma kuadwuma ya na ye no ho. Nti it was that not been easy. Bade ba ko na ye nse na minimade. Nti no na secondary school de na mini ni da so se me ko secondary school. Wow. Nti wo hwea obidumfo na otua ma admission fee de me ko secondary school. In fact, me ma me de ye ko ware papa bi se onso ye de late no air serviceman a office nwan do mase. Me papa nkasa de during early 80s na once certain na Nigeria for I hate oil. Nti me papa call Nigeria as at now me papa da so Nigeria onya Ghana. Okay. He say wa tra Nigeria over 45 years. This is why Nigeria ni. As he say the fan say why Nigeria ni ankasa. Okay. Akwa ware akwa wo mabe num kra Nigeria. Nti se see no utumu se obi a wo fan say wo ye woni kan say woni papa woni boafo na wo na nanete na wo pese wo ku school na woni made edin nti ene am funny easy kra enu nti a me wie secondary school a me be take sa job no nti eno so boa me ma me adwere mu bieye me hu abrabo emu nsem nti actually sana me nya me education ma nya ne easy anye straight so anye straight yen say abrabo no obi hu na obeka say we see wo nti ne wo fiti ya na chen but nkomo a wo di kire say wo so fa mu ankasa na say yes be ma wo be gina yi a je se ba wo ho brebe no hu say wo mfempade ne ma otimi ne na eware ye na no kra no efiri hini be si hin kakra na fa busua no mo wo ma yemfa mu kakra yo me da say Abena yamiandim ni na it was not easy. Me nka ho story no bebre na your bitter experiences bebre by but in short no share me ho kan ye friend Mavis Scranton. Enam se na Abosman Kotre Holy Family Hospital for the antino. Na at that time na credit union no inside the hospital. Okay. And certain na my school. Na me adwuma na Mavis so be national service Holy Family Hospital na me ko shia nti me ware in 2005. Okay. 205 into also a pharmacist
technician. Okay. As a see and kasa yo techima abrafi children and women hospital. Okay. See I'm a manum. Hey, 5. Manum. Man nine. Be my back. Enti manum. Enti no. Okay. Me man so nyina no ade ba ko ewom ne say obia me wife de akosua. Me man nyina man nine. Me ensan de akosua enti me wo akosua 9 ewo me fie na abena ba ko. Ana kwaku na last man we be ma. Aha. Okay. Enti yenhwe bibi asede na wo ka say ise wa ware adwuman obi wo ho a onim se edafom saa abrabo no edafom saa challenges be na as a CEO no ufamu sina be obi so start ya obi wa entrepreneurship enye easy osom na agigu ba ko mienu miensa ne na ba mabu enti aya ne pese yemba mpanyefo te se mo atime agina monan so ama bibi ayeye sina be ya obi aso be hu se enye ofiti ya na yeye na yeso ebetimi enya bi e de asua de abena challenges de ya fa bebre mu de ba ko a ya na nipa nim ne se se opese o build a strong institution. Okay. Pa ebetima gina for so many years and nya dakoro adwuma. Okay. And ehia botre. Okay. Ehia adwumaden. Ehia insiye. Ehia discipline. So be you like self discipline. We say sika nkasa no e wo honhom. Okay. Hwe say yetua okabosome unse wonante ekora sesa. Umudu kora sesa. Obi koton kuani bi beton ni cashew ana obeton na bro kora utun se ne nante asesa enti sika nkasa no se wantimu undiscipline ho you can never discipline money. Yes, we school ye colleagues bebre na omokosua accounting na omofo e o banks na various positions in accounting no bebre ho a omoda prison. Wow. Because omantima manage sika. Okay. Na abrabo no se ebekoyi amawa eye kakra enye America tuo na nne no ni mafo no ya na ye wadwen bi se esese yetimu ye nenko a enti se ne obi adwuma na se wo fo bi se omra na wo meye adwuma no bia opese adwuma babi a waduru ebia wo de 26 years aduru no opese wo de 1 year eduru ho. Yes, ma fa challenge bebre mu adwuma ya me because me na me fa nipa wa adwuma mo sisi ya make say me working force over 100 working force nipa bebre wo omadi ska ana omo manage funds emama yi omadi binu kura me che omugumu na wo betra tachima ha na wa command this asset way and this resources wa it calls for discipline. And discipline na ye ade a workers a ye no omo ye adwuman. Yes, bebre wo ho a den ne wo de be ma omo no nye eno na nka omo hwehwe but say nipa you must be content with what you have. And na obia nso a wo ye adwuma no as I say wo ye savings. Okay. Ade ba ko a ha Ghana for no. Ghana for bebre ye adwumaden. But obu wo ho a wo ye adwuma na onye savings. Because they say you see inflation 54%. That's the government official rate. Okay. The government official rate 54%. In the economists be can actually say and then say inflation is 54% there, then it doesn't make sense. And I who here say it will be savings. But let me tell you, savings is the only way we to when your capital there start your juma. The reason is say say the BIA na complain say ye near juma ye nisika 2 cedis credit no na say over utwa na within 1 day ebesa 1 year 730 Ghana cedis. So why is no 10 years that is about 14,600 Ghana cedis. How the 2 cedi no to 2 hankies. Say the question maybe say Ghana for do saying na ye nam fia ye say ye nya adwuma na ya ye say adwuma nya no na wo 14,600 Ghana cedis. Say sika we nyina ye de akwa teleco. So there be a complaint say you niska. This is the problem I hire. Bebre wo ho a omo ye mason for. Obi wo ho a onye mason okoso concrete. Enso no owie ya akwa kotwa my bet. Ne okoye okoso concrete a ya mark okra be mark obe say a friend 70 Ghana cedis. Obetimo di 20 cedis that day no now the 50 cedis are there out ho. I'm telling you Abena within 1 year now we is skani. Obetimi atop pragya otachima ha. They are starting adwuma na so wanya income. You can build. I have trained a lot of people like this. No money and that's so bia manne ebinum transport owners. And ne binom aware asifie and omoyire no matim.
art masho mama university. Hold on for me. I get interesting pa me ameti ya mesua de me so so sua bi. Ye twa ye ho akwaje nkrato aboafo ye ba still the journey. Ya akwaje nkrato aba oguswa ehwe the journey. Me ni Mr. Prosper or ye CEO of Abosoma Cultural Cooperative Credit Union and etwetwen komo ewo ha sei nti ye to aso. Papa ye kono na wo ka bibi se what training kofo bebre ama ne omanya bebi asi ene mrantie ni bi wo ha se de wo kan scan ba ya no de koto chacha onu kure ya so betena se aka se adwuma ni Ghana asa se ye de bibia to aban no so nti asembe no be ka kire mrantie a ehwe yen ade ba ko a mende me ka kire Ghana fo no wiase ni pa nyina ne se nyame pese wo hira wa ese wan kasankasa no nso oboa ho fi se sabra Mose ekoyi Israel for no free Misraim no edu ba bia na aye den no na obi se nyame ho ade no nyame bisa ne se Mose die ne kita o se poma enti poma na kire se nyame pese o hira wa engina adwuma bi potin bi esa wo ye se bi esa me adwuma o bank esa me adwuma o TV station esa me teacher ni ana esa me adwuma electricity corporation of Ghana na whatever but adwuma bia wasua bia no Yakubu nguma no James the book of James o say ade bia wonsa besum no yeden ye na ye ni yie enti se mesin adwuma na wasua se driver ana wo ya driver no kakra bia obenya bia no ne hia ne se behwesu yie ana babro mebusem trinsia chechemunsia o se kwadwofo kwa abo tete ye nchen na kohwe na kwan na sua nyansa tete ya abo bia we ketua bi oni ahoden enso in the pebre openaduane go ho nso tobre se tete a epia susuan de no beko nti su tobre no na wo hye inside na wo didi kire yen se ye nipa yi no ese ye savings adwuma bia ye bia no ense se ye disika no nyina ese ye di bi to ho se wo benya gyetre e dia start adwuma bia wo wiase a ise wo ye savings we say ye mfa bosia emfa start adwuma because bosia goes with interest. But ubetimu enya capital they start adwuma ese sika honjo we say interest there so uko bank nisa kwa sika the moment I be sika say pe na interest I has calculate na mom ise unya sika honjo na sika honjo no so ye sika what save the ato for years and now the best start adwuma enti obia ni ho a wabọ abrabo mana kwani mu ama why public figure offer niema easy na media da bia meka say savings is the way to go. You say the only way we betim dia koso abrabom ene no so achi no ene se wo bre ya nsa na wo nya sika no nti no wo behwe ni ye obi aka kire se obi ato chacha ama gambling anya sika da enye no kore. If you read the story of the most successful people in the world obi ene one na gambler banene mafo no ne aba ne se obekwa kotwa bet because no fit say ope quick money bia so engina obi ene wo de lotto ade ye da obia wa ye bia no eye adwumaden ene mpaebo ena wo de aduba bia wodru na nya adwumaden ko asen manipa ye se ka adwumaden ko na manipa ye a nkasa bi sebi mpraduasa omo a omo ye loading boys wodwum ena ko Oscar ene kayo fo na Oscar ho madwuma na den ana omo amo payabo na nke Oscar be unyi adwumaden no na wo de nyansa so ye de eto ho obo mpaye sre nyame nyankopon mi ye wadwene ma nyansa ade ba ko a yesan wo ho problem o Ghana ha ne se obi your business a enye yi a na ko bisa sofo se wo ye business na se enkoyi a ye sofo nye business consultant. I'm a Christian, but osofo enye business consultant osofo ye honhom adwuma Ghana ha ne ye wonim di fo bebre wo ha mo sua business asua entrepreneurship senka wo ye business a wo betimi akona wakonya kwaje free advice free consultation onko obekọ mpaibo. You see office ho na wo kwa nti am asofo no so nya big problem so na afa to omo so cause nipa ne ba counseling no wo si betwa we bra counseling no be na maninim de ese maame ade a wo kan nya nyame adwuma ye senti ko mu ba so wo so si koye sei eya na asofo no binim ho a otun ka kire wo se obo mpaye ma wi a otun sa ka kire wo se ko na ko hunim di form na ma wa kwankire on the why spiritual aspect awie ya kan efese ka be so for no so remember say ono so ba bia onso didi no nti say opam ma wo kwa obede no onso wonso wonso se bi se bi mpraduasa
na adwuma akoso na no science nyame nhyehyɛ Debbie and on the Bible, we read the Bible. Bible, am I so many quotations here? Say SSA ko sikinim de. Okay. Until I say young kotate ho, young ko yana kwana yinsu enyansa. Mebusem. Pacho what I say. Until no therefore na person to mu nyina na say. Wo ye adwuma na say wo pese adwuma no koso ye ko hunu obi a wo sua friend saying business. Okay. Obetimi aboa wo. Okay. Business consultant obetimi aboa wo. Most often than not, it mo tenase. Emma problem not to you answer a solution. No. As I say all the time, no, we have to plan ahead of our life. We don't plan. And it says you cannot grab. Bon say you misuse scano. Ne what you know we are answer who say I send come away, I send come away. Obin bebre wo ho a omo wo gidie say otukwan a na obeye. Abusuafo say ontu kwan da. Ne me kan bia wonji ni. Ye Ghana fo bebre wa kwantuo mu a obi onya plenty kidikura onya no de abafi. Nka wa abada da. Oma ye condemn no mugo ho. Yeah. Bi bibi wa kwantuo ma nka Ghana fo mo wo kwantuo bebre no. Nka ba na oma ye. Na chese wo wa ha de wo ye bia. Yeah, wo ye na wo ye ni ya. There is more money in Ghana. Ghana ye will be bia. You have no reason to be poor. Say Dubai nsu omo nom kro mokra. Aduane bi ombedi omokra. Bibia omokra nso aduane bo fo Dubai san Ghana. Ya semo. Omo timo use oil na oil no nko ana nyankopon de ma omo no atimu de ayede ayade ma so abamfa so ma na wiase nipa nyine nipa pem na ko Dubai, all because their leaders were able to turn the resources into good use. Ye wadwene bi se esese to kwan se na yeyi obi a wo Ghana ha why wadwene se won to kwan wonye ye bia nso no anhwe ye a wonye ye ye da sepa na ye sua de nansa na abeko nipa ba ko mienu bia opese wo chia omo yo mechia my wife Mavis Granton na apentemfo so gi abo the second by mu hene and then Hanswa hene of Techiman traditional area na ye obi a Techiman ha se wo pe obi a one single person a wa boa kuro no abo ono ani kuro abo Techiman mane mabia kan other places one person na Hanswa hene nyame nshira na kai ya de ye adwuma yi so ye ba ha Techima is nana ene de ama yiti nana ba bia wo bia nyame nshira wo pa na koso a eboa bonoman aha ena breba ma ye de dwuma de esi minim se ne ye sua de pa ya ye ai account no finance no nim se ne wanya bi chi na beba de chi beba mesre o waso calculate 2 cedi kura omuma chese okeka bom na nye sika ketwa nti kakra bia wanya bia no wohwe so yi a ebetimi abaye adekese aha eye bunu is Techiman ne de journey ebro nyame ensure obi bia fe ye dadum tv mpanyefo ase so omo agijuma de yi atum na wotwe bia omo so yasene ne yetimi ede bro ba bibia wo wiase afa na nyina me a medi juma de ho chia me medi ede Abena Ghana abunofo agudie brekum de hye menin di dwumadi ho chia me na fasida enkoma me sponsors nyina se begusua kita me mu na metim di dwumadi ebrew aha ena brebe ma me di esi dasene yensan enhia e wadum tv so asemba ko ne de bia nka kiro me se nyame wo ma ebeyeye makra